mitolon do romi amiar， 祈祷每一天。Saligaka mapulong 平安。Dadamikan siya kita topi papuri no kawas ititaanan to faluhay a romiar. Nanay maru ichel no mita ko sual no kawas. Atu malu sa pahlaman no mita anini a romiar。姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。I maruku sakamutab at sifang 42 atusyir suasa. Ano chimana mo ko mangalayay a mara tatamaanay i kao maru matayalay na mo saan。马可福音第10章43节说：你们当中谁要做大人物，谁就得做你们的仆人。Saligakaaw o mapaoripay ito no tapang at tamlaw kita o misa Kristo ay o mapalumutlay no kawas at tamlaw kita. Saka mapaturor no tapang ci Yes Kristo kita to tatayaran. Nanay unay falutso ay a ulah kita a matayar to saki alumanay a tamlaw. To sa kalumer no orip no tamlaw。我们基督徒是蒙上帝救恩的人，也是蒙上帝祝福的人。因此，耶稣基督交付我们一项使命，愿我们能甘心乐意为众人服侍，使许多人也蒙上帝的祝福。Mi dolon kita， 我们同心祷告。Tapangao dadamikan siya kami to pipaorip no tapang ci Yes Kristo i tamianan. Saka matumes ko mikumi no miso i orip no niam. Nanay, paluatan iso ko falujuat niam, ta saika ihli kami. O pakai ni ay i masamaan nay a tayar, ami palata i tamtamlaw, tunini a naitisonan a taramanay a sa pakalemer。主啊，我们感谢主耶稣基督的救恩，使我们的生命满有你的恩典。愿你激励我们，使我们不吝啬，而是借着各样的服事，将从你而来的祝福分享给许多人。Pakani i taramanay ang anganutapang si Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。